Alhamdulillah ayu karena skill cingtong hujan wayang cinggari si Marcona ayah tuh itu Alhamdulillahnya tiru hari deui geus tareh puasa dengan lalaki kan ngitung-ngitung tambahan ke sih jeung ke baju lebaran baik aku sih ke baju lebaran ge ku ibu-ibu tidak omong kana naon ge paduli Yanti ari ka mana isuk-isuk keneh kakuat dus menor kitu naon erek nengan cau gebog ye emang ke bulan puasanya ngabejaan urang mah bulan puasa bulan kituan cate dosa ke ka manehna nih terus we ikut campur urusan Yanti meni kumaha ka mana oge kumaha Yanti we atuh meni ikut campur wae ye kayak main di dinya yang lalaki tah apam bisi menopos misi urang bapaan cate di bejaan teh wah kitu goblok ka aing bebejana teh apam dianggurkeun wae yang penting aing ge apam dianggurkeun wae nu penting aing mah bersinar sia teh giga maneh ayeuna ngiklik tinggal isuk neangan lalaki naonan kitu atuh kan cenah deui kan kemarin main baju lebaran yo dibalikeun teh sok mumun ngan dibalikeun kitu teh tah pokona mah apam ke ku iya acara naon ke ibu emang acara naon kitu ke kabaran we lah mun aya acara naon ke Yanti apa urang aya acara naon ke kabaran maksudna teh mun aya acara naon masih ada kadieu jadi kadieu maneh Kemarin we dulu ka itu ge tugas aya siapa jepruk tah apam siapa jadi saya ikut kade geus aing janda menopos ya anjing ku aing mah saacan beunang mah ya Yanti deulekeun ku aing mah saacan beunang ya main-main dengan Marcona ya main-main sia sama Marcona mana sia kitanya si janda menopos takut banget ya langsung kayu aing ka si Yanti mun panggih deulekeun ya aing mah can puas mun can beunang capek aing budak-budak si Yanti aing sebenarnya perbedaan Jakarta sama di kampung tuh beda banget. Sebenarnya enak di kampung sih. Kalau di Jakarta tuh sedikit panas banget gitu kayak bikin panas banget. Bener-bener lagi mau puasa lagi si Bibi lagi ngapain ya? Ke si Bibi dulu ya, kangen aku. Kangen banget sama si Bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Ya Allah. Hai, sukanya geus tepi di jam sabaraha di Jakarta we geus tepi. Oh, subuh-subuh geus tepi deui ti wah kieu. Ai kumaha kabar si mama jeung si bapa di Jakarta? Alhamdulillah ya aman. Oh, syukur atuh. Mau naon eta, Neng? Oleh-oleh. Ieu nuhun atuh urang sebelah ieu, Bro. Juga teh istirahat heulanya ibu mah nang ibu kan kita ke papajar kete. Ibu-ibu. Heeh, papajar kayak beurang teh papajar, Neng. Baik teh capek jeung istirahat heula masih capek. Kan karena di Jakarta capek. Kenapa yang Bisa antar-antar atuh, Jung. Mari bawa kantong ibu itu. Coba kita jeung parawan teh aing mah buka parawan oge. Buru, Neng. Bawa kantong ibu itu, bawa kantong ibu. Emang Neng mah capek? Baik Neng mah da. Terus biasa gitu dia. Kau tinggal ikut tembang logit yang harus sing mau ngomong. Teuing ada kerengan adaung si anak oge teh jeung saha ieu mah. Oh, eueuh teh mah ayo Neng ah. Masih kunci itu pantau. Udah. Ayo tuh yuk. Nang ibu. Kasih teh dah lah. Kalau kasih dah yuk ada teh dah. Ayo itu. Ida. 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 Hai, mirusu Ida ke mana? Mirusu. Ida teh pan ulah. Kayak heula kan ieu. Mirusu ke rumah. Ngilu ka mana? Papanya jeung ibu kayak beurang ieu moal Ida. Ngilu atuh, manya Ida tapi di bawaan. Milo oge dek mau naon Ida mah mau bihun. Nah, jeung mau bihun mah paragi babasa mah. Ih, emang enggak tahu bihun. Bibir jeung huntu. Mirusu ya aya Neng ya. Baik ayo asina make deh. Mirusu. Mulana dok. Kemarin ini aku lihat si Amuhat bukannya kalau ngebonceng cewek
Jadi aku banyak pikiran, jabang gak enak makan nih semenjak kejadian itu. Tapi biasanya kalau lagi galau gini tuh suka si Yuna yang ngehibur. Tapi lagi manggung deh, sibuk si Yuna di telepon gitu. Ibu-ibu papajar mualnya ayeuna ih. Ini sararap deh. Ya, kuna, sini, sini gano kaya. Nexi, kenapa nyanyian balik ngalamun? Nih ya baik atuh isuk kene seger nyanyian mah. Eki lo mah, Kemana? eka pajar teh. Ya pasti atuh ning sim. Ibu-ibu mulai. Saha wae. Ya biasa we si Markona kasih tarsi mah eueuh. Kemana? Kalau mur ada balik, mana Yang gaya. munggahan Tas ya neng tas euy gini kan. Karek jual tapi kata tai sana kamu kayak ngilu. Nah, atuh pa lain mah istirahat heula bisa capek neng. Gila tuh udah ada gabut di rumah Oki. Jadi ke pasar heula dengan bal-balnya banyak nih ngilu mah ke pasar. Males anjing saha wae. Balik ke Ya, pasar. heeh. Atau itu tiwaan udah pengawas dia jadi dia bibi nyusul jeung ecenya. Jog atuh juga di rumah, jog atuh. Balanja keperluan merenya. Oh, mantep apa mau udah periode. Jam sabaraha ya? Berangan. Kalian Urang wae teu panas. Si Ero si Nengsi sukana geus ngarumpi. Iya si Bu RW ngajak papajar. Ngiriweuy sukene. Benernya papajar nomor hiji. Heuh atuh karek teu poe direk puasa. Berapa pajar? Oh, cantiknya. Kebon saha emang papajar Kebon urang atuh Markona di tonggo tuh gitu di gunung. Kieu ka ditu. Heuh urang naik kayak gebur ke si Ida. Ayo wae eta si taksi ge moal ngilu. Si Tarsi Balik. Balik senang. Kalau murna serek-serek. Eta cenah munggahan di murna corek apa si Tarsi Gaya balik. balik wae si eta mah. Tuh, ibu tanah beja we ini juga jelangkung eta mah. Ini gaya bisa. Eta si Ida tadi cenah cek Bu RW meuni kitu. Oh, rusuh di sini kita tadi lompat aja orang kamar keperluan. Iya benar re. Biasa mereka. Biasa. Masalah yuk orang balanya. Oh, ini sekali orang ke pasar teh. Ngilu mah. Teuing atuh ning sim. Mana namun bisa manggil titip moal gitu. Moal digana sok titip take duit nama 5.000 kasih RW. Oh, ini dia beli daun 5.000 teh. Tahu we hong. Liur awah ya. Ayo. Liur saat ah. Liur lebih baik teleponan ning si Muhat ah. Oh my god, cang leungai kapun kapkeun. Kok panas banget ya di sini. Kayak emang bener kayak gini ya kampung. Oh my god. Gimana dia telepon nih kayaknya? Kun Mi, Ayo neng ngomong naon. bahasa Thailand. Oh iya kalian nggak tahu ya bahasa Emang Thailand. ente kesini teh cari siapa mau ke siapa? Jadi aku tuh mau cari saudara aku, Emang siapa saudara neng? Rani, Oh Rani, itu di adik kayaknya di sana di atas deh. di atas. Boleh dianterin nggak sih? Kalau bisa kita mau ke pasar kita Oh mah. my god. Sana aja. Coba. Tolong dong anterin gue dulu, Binta. Nggak bisa ya kita langsung aja weh, soalnya kita ada urusan lagi. Tuh kesana aja lurus aja tuh lewat sini. Ada itu namanya di atas rumah Rani mah. Ya udah tuh, bye. Kapun Kapmeng. Iya, Neng. Aku tuh mau nyari alamat, mau nanyain rumah Rani, tahu nggak? Rani, oh mungkin di sana bareng aja yuk. Boleh tuh. Iya. Kapun Kap Cangling lain. Ida, Iya nanya tuh. Rani ya. Ya, Kapun Kap Cangling lain Mekani. Rani mana? Rani, orang sini Rani nggak tahu Rani. Enggak ada Rani di sini mana? Oh my god. Gue harus nanya siapa lagi? Atau enggak coba ke gang sebelah takut ada Rani gitu. Namanya Rani. Jauh nggak? Ya tanyain aja tanya ke Bu aja. RW atau tanyain. Kan Bu RW mah kadit tuh. Kayak itu we kata tetangga sebelah tuh tanyain. Udah makasih ya. Iya, so. Bye. Bye. Nah, nih Gitu, ih, saya kan. naim asal meni menor itu Saya tanya, buat dur si tasih tiga nang tapi Milo dan Karari tuh, ayo nama. tapi mahnya dur si tasih kuat ka muslimah bisa Iya tuh Milo dan Karari tuh, ayo nama. Bahasana tengah hati.
radar bahagia. Tumpak nang leuy nya. Nang leuy. Tidak mana jadi ka papajar teh. Jadi atuh. Banyak Siapa? indah teh beli tenggelan gelis aing. Tidak mana geus. Yang geus setidaknya engke we panggil di ditu. Yang geus hayu aing Dah. gerek balik dadah. Dah. Ini aku lagi jalan ke rumah kamu, Bes. Kapungkap nang leng-leng. Tunggu bentar, Beb. Kapungkap nang leng-leng. Kamu tahu rumahnya Rani enggak? Rani yang dari mana? Di sini Rani banyak kok. Saudara aku yang dari Thailand. Oh, dari Thailand juga. Iya. Itu pasti aku. Aku juga mau ke rumahnya sekalian. Ya sekalian Rumah siapa? aku saudaranya Rani. Oh, pantesan ya kamu ke kampung kap. Centil banget ya, Pep. Iya, dong. Hey, Kapungkap Nesang. sorry tapi ya kenal kuai mah. Oh my god, I'm fine good. Oh my god. Ya Allah, Beb, ini saudara kamu, Iya, Beb. Beb. Tadi ketemu sama aku katanya nanyain Rani di mana, Rani di mana. Benar aku. Pantesan sama ya, kampung kap. How are you? Gue kangen banget sama lu. Gue juga kangen. Oh my god, pretty good, pretty well deh. Ya Allah, Iya, kamu kamu kangen. sudah teringat. Iya, nggak apa-apa. Berarti nggak usah jadi nebaknya, nanti besok aja nebaknya ya. Gue juga ada urusan soalnya sama cowok. Oh ya gue. udah, aku mau ke rumah dulu ya. Ya udah sih, ya udah, dadah, Bes. Ya dadah. Ih, kamu udah dadah. Jadi yang ngomong lo ini. Sulaiman. Ayo, bye girl. Itu saungnya di situ. Bu RW ke saya di situ. Alas ya. Embok ieu ya Allah. RW. Disibuk di hadapan itu ih. Pokok nita 5.000. Aiteun kudu urang nu masak cara rape teuing. Si Bu RW mah Parupa, yo, ngeri, aing mah goblok tadi di ditu ke sawah. Baeda irah-irah deui. Nah, si Nengsi mending geus mawan-awan atuh Nengsi. Nah, tinggali 5.000 kalau nita urang nu masak. Markona, Nengsi burukeun ini kegembolan kitu. Neng, lila ti mana ih maneh? Biasa tuh di itu lah. Tadi rek di ka pasar, teh ka pasar eueuh maneh mah. Tinggal atuh di pararan lah. Geus aya racan balik keneh ka imah. Encan cek mama. Bae tabur teh kuat ka dia masuk. Kan kadang hari ya ibu. Geus tah itu. Bola atuh kana lomba garancang. Ka dia. Nalila. Hidayanti Nalila aing mah. Mana mau naon mau pajar teh? Iya mau minum hungkul bae atuh. Cek si teh bener, we mau bihun teh ida mah. Teuing sih. Itu orang Nengsi. Nih gegembolan lomba barang bawa tehnya nih resep. RW mau Oh bener, nomor hiji ada bapak kelanmanya. Oh ya jelas atuh. Ah, ini aing ti kusruk nyeri. Ah, niti tahu 5.000 kalau orang memasak. Nah, we bakal cari deh sih enggak. Baik, tidak cai. Cek aduh keresek dia Allah. Baik, gorengan, gorengan 5.000 kalau orang memasak. Ida geser kan itu tuh geser ah Fitri dia tah geser gitu nih horit. Bah, nya kena kiri dia. Ti aing hayang ti heula ari teh moal hayang ti harila ada harteg Ya, kumaha lah, ieu ternyata teh. dieukeun atuh diamparkeun heula. Nyari weuh. Ah, orang mau naon? Oh, Tinggal ini sih mah kuat ka ieu Ya Allah ya tinggali Markona masalah Nengsi, ya, Nengsi. Orang Nengsi ya teh. ini ningsi atuh nitip tahu kalau ka Sambalnya ih. sangu atuh heeh. Ya Allah sambalnya ya Allah Buka menggoda. sangona atuh buka ah. Sok buka geura eta na. Buru atuh geus. Adi ini gede kieu ya sangu. Bapak supaya wawak atuh yang mah. Sok Sok dia orang eta sok eta weberkeun. Nah, Weberkeun. Ti heula werwe mah nya cing loba werwe mah daharna lapar ah. Loba Me aku. Werwe tinggali sakur ah. Buru-buru eta. Nengsi eta cai ih. Cukang si Meni si RW mau niriwo cai wae jeung cai. Tidak Coba mana cari Bu RW ini loba. Eta yanti pangwadahkeun. Eta si Yanti yang tinggal burukeun. Nih werwe mah yang loba atuh anu make ni asa jasa atri kieu ieu teh ti isu. sarua atuh da lapar abi oge. Tuang ah. Ini sambal Ya yanti can diwadahan. Ih, Ya kena kedapnya. Fitri sambalan neng. ada teh gorengan di saha?
ngikit di si RW kalau orang masak sangu. Kak eta gue tadi digoreng kasih markona. Mendingan dari kita gorengan teh resep ih. Cek nambah berem deui. Banana Ya hari gua barang algok mah. Ya teh nyangka cenah kieu Bu RW. Heeh baiklah gede yang Karep teh hayang tuh. Alhamdulillahnya ibu lagi sambalan ngeureuh Papajar ya, Wak. teh. Jaradi he. Jaradi. Papajar teh nih resepnya ya Allah mun neng sih. Neng sih enterina neng sih. Geus ieu teh esan kana tuh buat heureun ah. Sambalna edulnya. Sok terina tah. Ieu na tah. Gede-gede. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah karupun udah geus di dieu ya Armam. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu naon ieu? Ieu mau yatak kieu sambal teh. Ah heula neng sih. Yanti neng sih gede. Tapi yang kurang sih. Satik. Kursi tarsi. Heeh. Ya si Darsi tak tempe dah atuh kumaha nya bang labok teh. Hayak at mana? Nah, Enggak. Sang tengek budak ka mana budak mana? Oh, kalau tinggal lu baik antar dahar sih sebeuh. Lu lama ngatur mah lu baru. Kalau urang teh bawa nah ha. Budak tepan-tepan Geus tager eta teh culan teh nyanggeun. ukur atuh. Dewe gering. Sakit di bejaan.